3 sezone za redom smo osvojili broncu, tako da mislim da Vardar ima ekipu, ima kvalitetu za nešto više i nadam se da ćemo to u ovoj sezoni pokušati ostvariti. Iskreno, verovatno ni cela javnost ni mi ne smatramo plasman na Final Four nekim velikim uspehom jer tako je stvorena neka opšta slika. Mislim da je veliki broj kvalitetnih ekipa ove godine i da će biti prvo veoma neizvesno obezbediti plasman na završni turnir. Nakon toga, ako kažem, bude sve ok i budemo jednostavno u toj zadovoljavajućoj formi, verujte, same smo svesne i nadam se dovoljno naučile od prethodna 3 puta. Pa normalno, deka sekoga Švardar očekuje da napravime čekor napred i mislim deka ova godina, posle toliko iskustva 3 godine veke igranje na Final Four, deka je dojdeno vreme da napravimo čekor povek. U klub nam je stiglo 5-6 novih igračica, tako da nadam se da će ekipa biti kvalitetnija nego lani. Mislim, i lani smo imali kvalitetnu ekipu, ali ove godine smo dobili nove nekakve snage, tako da posebno i u bekovskoj liniji, tako da možda nekakav dio odgovornosti će nositi i te igračice. Konkurencija je uvek zdrava, na taj način možeš da se još više boriš, da se dokazuješ i mislim da ćemo biti sa Kamirom super tandem na levom krilom i nadam se da ćemo ispuniti očekivanja kluba. Moje lično očekivanje od mene su uvek najviše da stremim ka definitivno najboljim partijama, kako i moje, tako i same ekipe. Ove godine imamo malo izmenjen sastav i smatram da Vardar treba da pruži još kvalitetniju igru. Opet treba nam mnogo igravanja i nadam se da ćemo kroz celu sezonu dostići tu željenu formu. Zaista je još dosta rano reći jer ja nisam imala priliku da vidim ove timove na delu. Tako da se nadam da ću nekako upotpuniti sliku u recimo narednih mesec, dva, gde ćemo otprilike znati sa kakvim igračnim kadrovima ekipe nastupaju. Smatram da je Astrahan tu ekipa koja prednjači kvalitetom, šampionke Rusije i za nas izuzetno veliki izazov da napadnemo to prvo mesto u grupi. Групата е добра, али ние сме влезени тука како фаворити, не треба многу да размислуваме, затоа не ги подценуваме, али мораме да знаеме каде сме ние и каде треба да бидеме. Ференцварош е добра екипа, играше и прошлата година Лига на шампиони, тука е Астраханичка нова екипа која игра сега во Лига на шампиони, али исто така се собрани ракометарки кои се у репрезентација на Русија и екипата од квалификации што не знаеме која е сега, сите очекува дека ќе биде Лајпциг, али ние мора да бидеме свесни дека сме ние носители на таа група и дека мораме да така и да носиме сите надпревари. Mislim da Vardar je uvijek favorit i da u očima javnosti svi očekuju da Vardar osvoji Ligu prvaka, ali naravno da to nije lako, ne može se to desiti preko noći. Imamo odličnu ekipu i odlične igračice, ali za takav jedan ogroman rezultat potrebno da se svaki djelić posloži. Eto, nadam se da 3 godine smo na okupu i nadam se da ove godine možemo napraviti taj iskorak, da zaigramo finale. Zaista je rano to reći. Nekako postoji tu ti krug ekipa koji su, da kažemo, 6 za 7, koji su uvek tu u samom vrhu. Počeši od Đera, naravno nas, Vardara, Bukurešta, budućnosti i svih tih ostalih, da kažemo, prosto zvučnih imena koje se svake godine otprilike vrti.